Whakawhiti atu ana ki te whenua o Ingarangi i Naianei o tira ki te rohe o Rānana. Kua whakawhiwhia a Peter Gordon no Ngāti Kahungunu ki te Wairarapa, ki tētahi tohu nui a te kuini o Ingarangi, mo tana koha ki te ao tunu kai. I tai atua Irena Smith ki tōna whare kai o Provadore, ki te mātakitaki i tāna mahi. E mātanga tunu kai. A bit of tarragon. E whakamahi ana I te kina ki Māori. Is that the kawa? Just a little bit there so you notice it but without it becoming overpowering. E mi tikau no hapani kua kina ki tia ki te tote manuka, te kawakawa me te horopito. Eka. Tai hoa ake, me huri ke tātou ki te take e whakanuia nei tēnei Māori e te kuini o Ingarangi. Kei muri ia wau ko Windsor Castle te kāinga o Kuini Irihāpiti. Koina I te wāhi I whakamānawahia a Peter Gordon, mo tana koha ki te ao tunu kai. Mr. Peter Gordon for services to the food industry. You're so nervous and it's the Queen. At the end of the day, it's probably one of the most famous women in the world. Koina I te tūtaki ngā tuarua a Peter Gordon kia Kuini Irihāpiti. Nāna tētahi hākari nui I tunu mā te kuini I te rātau. You said the lunch was really good and then shook my hands and then you walk out and go, oh my God, how amazing was that? Me hoki atu tātou I naine ki te whare kai. E pai te rongo te manuka. Tino reka. Ka tae e au te kite I te tohungatanga o te kaitunu. And it says on it in English, for merit, and Māori tohu hiranga. He nui ngā mahi a tēnei ringa wera, he kaha ia ki te hoki atu ki te wā kāinga, engari ka noho tonu ia ki Rānana ki te whakahaere I tana whare kai o te krihi me te Irena Smith, te karere.